ene ni wo kuthisi ya familia kugutweke ona ai mawia no ala maobisini mondo wo mbeyu watonyelela bando wisikana muthio wa mwino gukwata kindu indu suni wo wia wa kuithe ni wa ndithiani wa nyumbani wia wa mbetu bola watonyelela oni wo wia ulaindi walite kunenga ndaya na madanyane wa mombe njambe ngine ngiwetekana nondo wa maana kunenga na ndaya wiani Mitukisa wea ni balawe muandeke kwe ando kiwaduka niona kila mundu ena wiola wake uandikiwe kwe ndo maandikiwe wea uwa utangasi otaitu katika obisi osu withia kuwa ando madhambasia kuwa withia kuwa ando maua ochei withia kuwa ando omeka maundu meka wadukanio kama mbini wetekana nundo indaya na nundo mwailu na nundo museo kwikalanya na kila mundu wa mbenesa withia mundu suni wa mawia chindisika na mundu wa mawia chiya idhwa ateba wiki umwe lani ukonondo obisi wikala we confuse ukadana mwezi mwalita mbili liaba kwa kubini ase kila mundu no walitonewa ndaya na wia ola wake mwene utumbula kwikalanya nesa withia kuya ndo madhambasia kuya ndo maua na kuwa winda kitali winezito nene aguda Dr. So and so ikala nazu madhambasia onesa nenga na indaya undu wana mwitinda wa onete mundu ni watchman uketha ndu munenga ndaya labda wona kamundu kanzi muno kana anuma muthembosu walito manenga ndaya walitekala na monesa vala utundukona hata mundu wanzu uketha ndu mukethia kana wona tokuvacha kiko wizi veyumba yumwe na muno ithia katwithe atwina yo muno imwe kaloite isio ya kana wona we muthumo no labda ndukethia watchman kana wona we muthumo no ketha ndu munenia kana we class ya ki ulanga nguke da wiwa utatonya kunena nake na sindu sia muthemba usuna no thoku nenga ndai ya mundu na wea ula wake ikala na kila mundu huwa mbenesa uyani avala inde mutumbulila inyombe kazi ni kazi usudhu kumawe wa kuithia iyo ni kazi yake owe ikone oni wawe ya wake owe ndivya oni wawe ya wake kila mundu uombe na uya ula wake kukunengana ondaya kila mundu na uya ula wake mwene utumbo lako karibuni sana dhina wakilengu cha ikinya nindombigia kwisila our SMS line ya ile emwe kenda ile na mwedhugisa kwisila page ni tu ya Facebook ya Athiani Fm _waseo ituvenya witu and then waikuli ya kwa ya